Mu gihugu cya Tanzania umufundi yari yahuye nyuma yo kugarizwa n'amadeni. Inkuru dusanga ku kinyamakuru Rwanda akadomo rawa. Hano baratuga ku musaza w'imyaka 59 ko sibana umusaza cyane rangwa witwa Mushamu Omar Mpulu usanzwe ari umubaji yari yahuye azira kuba afite amadeni menshi cyane nkuko polisi yabitangaje. Umusaza yafashe urugendo ajya mu karere ka Kilwa avuye Dar es Salaam abamusanga yiyahuye mu nzu abagenzi bacumbikamo. Amakuru yaje kumenyekana ko uyu musaza yiyahuye nyuma yaho abakora amasuku baje bagakomanga bakabona adakingura nibo gufata umwanzuro wo gusenya urugi basanga umusaza yiyahuye. Bageze basanga yimanitse akoresha ishuka yamanitse hejuru ku idirishya. Sanogo byatangajwe ko icyatumye yiyahura byatewe n'umwenda yarabereyemo abantu ariko ntabwo hatangajwe umubare w'amafaranga ndetse n'abantu bamwishyuzaga uko bangana nkuko tubibona kuri iki gitangazamakuru cyitwa Rubanda akadomo rwa. Dusimbukiye kuri iki makuru cyitwa kibanyamakuru cyitwa Kibondo News. Abagira tumwana ku isonga baratubwira bati rero muri Kongo imyigaragambyo yatumye abana badakingirwa. Ango ikingero rusange ryabereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Republika ya Demokarasi ya Kongo ryatangijwe tariki 28 Nyakanga 2022 rirangira tariki 30 rero z'uko kwezi n'ejo bundi. Byari biteganijwe ko irikingira ryagomba kurangira hakingiwe abana basaga 1880 ariko siko byaje kugenda. Abashinzwe ubuzima mu duce tumwe na tumwe two muri iyi ntara bavuga ko irikingira ryaje gukomwa mu nkokora n'imyigaragambyo yabaye yamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye zizwi nka MONUSCO zishinzwe kurinda amahoro muri kiriya gihugu. Uwitwa Damuru Ruhavo ni umwe mu bashinzwe ubuzima mu gace ka Butembo agira ati rwose twabashije gukingira bitugoye nubwo site zose zitabonye ibikenerwa ariko twabashije gukingira abana 726 kuva ku bakivuka kugeza ku myaka 5. Ibyo byerekana ko mu minsi 3 twari dufite ntitwabashije gukingira abana bose. Akomeza avuga ko iri kingira rigomba kuzakomeza kugeza abana bose bakingiwe. Abakaba bari gukingirwa rero imbasa. Bakingirwa imbasa ariko ngo igihe cyose imyigaragambyo yakomeza cyangwa se izindi mvururu hari byinshi bitazakorwa kabisa bijyanye no gukingira abana kuko ibikoresho kenshi birasahurwa ibindi ntibishobore kugera aho ikingira rikorerwa. Ikinyamakuru Kibondo News. Dusubiye ku kinyamakuru cyitwa bwiza.com baratujyana mu ishyamba ryitwa Kibira imbonera kure enye n'abanyarwanda babiri bafatiwe mu bucukuzi butemewe bwa zahabu. Batuga ko kwa gatanu ushize imbonera kure ngo urubyiruko rw'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi zigera kure enye ndetse n'abanyarwanda babiri bafatiwe mu kirombe cya zahabu mu ishyamba rya Kibira ni ku musozi wa Kibande muri zone ya Komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Bashinzwe gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe no kwangiza ibidukikije bakaba barajyanwe i Bujumbura mu rwa mukuru w'ubukungu w'igihugu cy'u Burundi. Nkuko bitangazwa n'umuyobozi wa Komine Mabayi wemeza aya makuru ngo abo bagabo 6 batawe muri yombi mu gikorwa cyahurijwe hamwe n'abagize komite ishinzwe umutekano n'abapolisi kugira ngo barandure itsinda ry'abantu bitwaje intwaro bavuga ikinyarwanda rifite igiciro mu ishyamba rya Kibira. Umwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bakorera muri ako karere avuga ko abantu bitwaje intwaro bacukura mu buryo butembewe zahabu mu ishyamba rya Kibira nk'iko nyine inkuru atuyisoma ku kinyamakuru SOS Media Burundi. Abagira tusibye no gucukura mu buryo butemewe n'amategeko barimo no kwangiza ibidukikije dufite inshingano zo kubirukana. Uwo ni umusirikare ubivuga. Igihugu cya Mali cyahaye ingabo z'amahanga amasaha 72 kuba zavuye mu birindiro biri ku kibuga cy'indege cya Bamako. Mali rero yahaye ingabo z'amahanga amasaha 72 kuba zavuye mu birindiro byo ku kibuga cy'indege cya Bamako byakoreshwaga nk'ububiko bw'ibikoresho by'abasirikare b'amahanga harimo n'abaroni. Iyi nyirantarengwa rero ikaba ije nyuma y'ibyumweru bike yafashwe abasirikare 49 muri Cote d'Ivoire bafitanye isano n'iki kigo.
ibaruwa yemewe n'ubuyobozi bw'ibibuga by'indege muri Mali ikaba yabonwe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bwandikiye Sahel Aviation Services ku wa mbere ivuga ko ingabo z'amahanga zose ziri ku birindiro bya Sahel Aviation Services mu kibuga cy'indege cya Bamako zigomba kuhava mu masaha 72. Ibara ivuga ko gucumbikira no kwakira abasirikare b'abanyamahanga kuri ibi birindiro bitera ingaruka ku mutekano w'imbere mu gihugu ndetse no hanze ya Mali, kandi bitari biteganijwe mu masezerano yo gukoresha ibyo birindiro yashyizweho umukono muri 2018. Itabwa muri yombi kwa 10 Nyakanga muri Mali ry'abasirikare 49 ba Cote d'Ivoire bafatiwe kuri iki kibuga cy'indege cya Bamako Abidjan ivuga ko aboherejwe mu rwego rwo gufasha ingabo za Loni mu gihe Mali bafata nk'abacanshuro ryateje umwuka mubi muri diplomasi ya Mali ndetse na Cote d'Ivoire ndetse na Loni yaje kubihakana ivuga ko itabazi, ariko nyuma Mali kavuga ati aba bantu na abacanshuro baje gwirika ubutegetsi. Ku munsi w'ejo Ubushinwa bwakodesheje ikirwa cya Taiwan amato y'intambara yabwo nyuma y'uruzinduko rwa Pelosi. Hano batuga kuri wa kabiri Minisiteri y'Ingabo y'Ubushinwa yatangaje ko ingabo zabo zigomba gukora imyitozo ihambaye hamwe n'igerageza rya misile hirya no hino mu nkengero za Taiwan mu rwego rwo gusubiza uruzinduko rwa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nancy Pelosi wageze muri Taiwan kuwa kabiri nyine, nyamara yari yihanangirijwe n'ubutegetsi bw'Ubushinwa. Minisiteri y'Ingabo yavuze ko ibikorwa bya gisirikare biteganijwe bigamije kurengera ubusugire bw'igihugu mu rwego rwo gusubiza uruzinduko rwa Pelosi. Anko Minisiteri y'Ingabo yabitangaje kuwa kabiri yemeza ko izaburizamo byimazeyo kwivanga kw'amahanga ndetse n'ubwigenge bwa Taiwan. Impuguke zikaba zagaragaje impungenge z'imyitozo, bamwe bavuga ko ishobora no gukoreshwa mu mazi ya Taiwan nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza byabishyize hanze. Umwe mu basesenguzi witwa Taylor Flavor, umuyobozi wa gahunda y'ubushakashatsi mu by'umutekano ya kaminuza y'ikoranabuhanga ya Massachusetts, yavuze ko iyi myitozo isa nk'itarigeze ibaho. Avuga ko ari umubare munini w'imyitozo izakorerwa hafi y'ikirwa cya Taiwan ubwacyo, kandi ikaba iya mbere igiye kubera ku mpande zose zikikije Taiwan. Yanavuze ko iyi myitozo ishobora kugaragaramo za misile z'Abashinwa zica hejuru ya Taiwan zikajya zambukiranya igihugu cya Taiwan. Minisiteri y'Ingabo muri Taiwan yatangaje ko mu bundi bushotoranyi indege 21 z'intambara z'Ubushinwa zinjiye mu kirere cy'ubwirinzi cya Taiwan. Abayobozi b'Amerika ariko bemeje ko iterabwoba ry'Ubushinwa kuri Pelosi harimo n'igitekerezo cy'uko indege ishobora kuraswa nta kindi ryari rigamije uretse amayeri yo gutera ubwoba gusa, kandi ko uruzinduko rwagenze neza. Katubitega amaso turebe niba Nancy Pelosi adasize yakije umuriro. Amakuru agenda avugwa hirya no hino. Amerika yaburiye abenegihugu bayo kugukorera ingendo mu mujyi wa Kisumu. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya yaburiye abanyamerika ibabuza gutembera mu mujyi wa Kisumu mu gihe igihugu cyitegura kwinjira mu matora rusange mu cyumweru gitaha. Ambasade yavuze ko abishoboka ko hazaba imyigaragambyo ishingiye ku matora mu burengerazuba bw'uyu mujyi, ikaba ishobora no kugira ubukana nk'uko BBC yabitangaje. Imyigaragambyo nyuma y'amatora iramenyerewe muri Kenya ndetse nicyo Ambasade ya Amerika ishobora kuba yashingiyeho itanga umuburo nk'uyu nguyu, ibwira abanyamerika ati muramenye iki gihugu ntabwo ari cyo gupfa kwerekezamo uko umuntu yiboneye. Vice President William Ruto ndetse na Raila Odinga wazari Minisitiri w'Intebe niwe kandida bahabwa amahirwe yo kuzavamo uzegukana intsinzi muri aya matora. Abimukira hafi 700 baturutse mu Bufaransa binjiye mu Bwongereza. Hano twakaba bimukira n'abashaka ubuhungiro 696 barimo n'abana bato abanyuze muri English Channel baturutse mu Bufaransa berekeza mu Bwongereza, abari mu bwato buto 14. Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko ari ubwa mbere muri 2022 hinjiye abantu benshi, akaba n'ubwa kabiri abajya kuri 600 binjiye umunsi umwe. Abimukira barerekeza mu Bwongereza nyuma yuko igihugu kigiranye amasezerano n'u Rwanda yo kwakira abimukira, ariko kugeza ubu akaba ataratangira gushyirwa mu bikorwa. Indege ya mbere
yagomba kugeza bimukira mu Rwanda yari iteganijwe hagati muri Kamena uyu mwaka, ariko ntabwo byabaye. Rishi Sunak ndetse na Liz Truss bahagomerwe gusimbura Boris Johnson ku mwanya wa minisitiri w'intebe, bemeje ko bazakomeza gushyigikira amasezerano hagati y'Ubwongereza ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru dusoma ku kinyamakuru igihe.com, abatuga ku uyu mwaka w'imukiri 17,000 bamaze kugera mu Bwongereza banyuze muri English Channel, abarenga 28,500 nibo bahageze umwaka ushize, aho abenshi banyuze muri iyi nzira ari 853 bo mu Gushyingo 2021 nk'uko tubibona ku bitangazamakuru bitandukanye. Dusimbukiye mu gihugu cya Uganda, abadepite basabwe kunga umuvugizi wa guverinoma ndetse na meya wa Kampala barwaniye muri studio ya za NBS. Depite Joyce Bugala Ndatwa yasabye inteko ishinga amategeko ya Uganda kwinjira mu kibazo cy'amakimbirane ari hagati ya Ofono Opondo uvugira guverinoma ya Uganda n'umuyobozi w'umujyi wa Kampala witwa Elias Lukwago. N'amakimbirane bivugwa ko yatangiye kuwa 4 w'icyumweru gishize, aho Ofono Opondo yagerageje gukubitira muri studio meya Lukwago bari mu kiganiro. Iki kiganiro ngo kikimara kurangira, meya Lukwago yese ajyana ikirego kuri polisi ya Kira amushinja kumwandagaza mu buryo butarimo icyubahiro, ibyo ageranye n'ubunyamusozi. Inyandiko meya Lukwago yahaye polisi atanga ikirego ivuga ko Opondo yamufashe mu mashati bari muri studio za NBS, anamukangisha ko ashobora guhita amurasisha pistole, yemeza ko yari afite. Ibi nubwo byabaye ngo ntacyo guverinoma ya Uganda yakoze, ari naho Depite Bugala ahera asaba inteko ishinga amategeko kubyinjiramo, byaba ngombwa ikaba yafatira ibihano Ofono Opondo, bamubwira bati weho witwaje icyuri cyo ufata n'imbunda ukanga umuntu, noneho biranarenga ujya gukanga meya unamuniga, baba bati ibyo ngibyo rero bagomba kumufatira ibihano. Nyuma y'imyigaragambyo n'imidugaro, noneho ngo biyambaje amasengesho basaba Imana ngo ibakize Monisco. Ni muri Kongo barumyeho biranga kabisa, none bagiye mu masengesho baba bati Mana nyagasani irukana abantu barahanga. Societe civile ikora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko muri iki cyumweru ashobora kuba icyo bise intara cyangwa se umujyi w'urupfu, n'amasengesho kwiyiriza kugira ngo Monisco ive ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Ibi ni byatangajwe ku itariki ya 2 Kanama rero ejo bundi n'ibiro by'umuhuzabikorwa Societe civile ikora muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ubwo bakanguriraga abaturage kwitabira imyigaragambyo bise intara y'urupfu mu rwego rwo gusaba Monisco kuva ku butaka bwa Kongo Kinshasa ku buryo bwihuse, nk'uko byanemejwe na Adrien Zawadi, umuhuzabikorwa wa Societe civile mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amwitangazo shyize ahagaragara ku itariki ya 2 Kanama ejo bundi, nabwo ngo hagomba kubaho n'amasengesho yo kwiyiriza basaba Imana kubafasha kwirukana Monisco mu gihugu cyabo, ndetse bakaba baramaze kubyemeranya n'abayobozi b'amatorero agiye atandukanye ngo bazasenge kabisa, basenga Imana bayisabe kwirukana bari abantu mu gihugu cyabo ngo uko bakizengereje. ngo ntacyo Monisco ikora hariya, ibyayigenzaga yarabinaniwe ngo none niriba. Bati rero Mana dufashe uyirukane kabisa. Umuyobozi ukomeye muri FDLR Foka yishwe n'amarozi nk'uko ambibona ku kinyamakuru Ukwezi. Muri amakuru aturuka i Goma avuga ko Colonel Vumilia wari umaze iminsi arwariye mu bitaro bya Goma yashize mu mwuka kuwa mbere ejo bundi rero ahagana saa 3 za mu gitondo. Aya makuru kandi yemejwe n'umufasha wa nyakwigendera mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Rwanda Tribune, aho yavuze ko umurambo nyakwigendera wahise ujyanwa hitwa Bishingiro. Niko yavuze hano ngo Colonel Vumilia yari umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano mu birindiro bya FDLR Foka birahitwa Paris mu ishyamba rya pariki ya Virunga muri teritwari ya Nyamuragira. Ayo musirikare wa FDLR akaba ngo yarapfuye azize amarozi nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Mu kanya n'ubutumwa turazogaruka mu kanya. Ikuzani ibintu pati rw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubona iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet rw'iminota 100 buri munsi
wahamagaza imirongo yose kanda akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1 ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 1010 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Press Review. Ku munsi w'ejo ingabo z'u Rwanda zakuzanyijeho n'ingabo za Kongo Kinshasa. Iyi nkuru tubona ku binyamakuru byinshi ariko ndasoma kuri bwiza.com aho tuvuga ko abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF nabo mu za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bakuzanyijeho by'akanya gato ejo bundi kuwa kabiri rero tariki ya 2 Kanama. Ukozanyo hagati y'ingabo z'ibihugu byombi ngo kwabereye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo Kinshasa ku gice gihuza akarere ka Rubavu na teritwari ya Nyiragongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Radio Kapi kaba yatangaje ko intandaro kugira ngo abasirikare b'impande zombi barasane ari aba Kongo Kinshasa bashinjwe n'ab'u Rwanda kwemerera ukora ubucuruzi bw'amagendo kwambuka umupaka. Radio Umuryango w'Abibumbye yavuze ko umusirikare wa RDF wari urinze umupaka yese arasa kuri mugenzi we wa Kongo nawe agahita amusubiza bituma n'abandi basirikare b'impande zombi bakozanyeho by'akanya gato. Ku mpande zombi ngo nta wigeze agwa muri uku gukozanyaho cyangwa se ngo akomereke, gusa ngo bikaba byaratumye abaturage bakuka imitima. Amakuru avuga ko iri kozanyaho ryahoshejwe n'umuyobozi wa peloton ya FARDC byabaye ngombwa ko avugana na mugenzi we w'u Rwanda. Hagati ya societe civile ikora muri Nyiragongo yatangaje ko yababajwe na ririya kozanyaho, ihamagara guverinoma ya Kongo Kinshasa gushakira umuti kiriya kibazo ivuga ko kidahwema kwisubiramo. Iyi societe civile yasabye leta ya Kongo Kinshasa kwita cyane ku burinzi bw'imipaka yayo ndetse ikanayongeraho abasirikare mu rwego rwo kwirinda abakora ubucuruzi bw'amagendo bakunze guteza ibibazo hagati y'impande zombi. Abana bose bagiye kujya bafatira ifunguro ku mashuri ku buntu nk'uko tubibona ku cyamakuru n'ubundi Kibondo News niyo dusoma iyi nkuru, ariko nabonye no ku kindi cyamakuru cyitwa Umuseke ndetse n'umuryango babyanditse. Aba tuvuga ko abanyeshuri bose bo mu Rwanda bagiye gutangira kujya bahabwa ibyo kurya bya saa sita ku mashuri yabo, yaba mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri yisumbuye kandi ku buntu. Ibigo byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi ingamba z'igihugu zo guhindura ibintu. Yavuze kugira ngo iyi gahunda igende neza guverinoma izakoresha miliyari 27 miliyari 35 na miliyari 42 mu myaka 3. Yongeye ariko ko hakenewe izindi nkunga zitangwa n'abikorera kugira ngo umushinga ugende neza. Ati turashaka ko umushinga wo kugaburira amashuri uramba, bityo turasaba abashoramari bigenga mu nzego z'uburezi gushora amafaranga yabo. Iyi raporo werekana ko mu bana bavutse guhera muri Mutarama kugeza mu Kuboza 2021 abahungu ari 157,615 naho abakobwa ni 152,634. Itegeko rigenga abantu n'imiryango mu Rwanda ngo riteganya ko abana bose bavutse bagomba kwandikishwa baba ari bazima cyangwa se bapfuye. Muri 2021 abana banditswe ni 310,249 ano mu barugenderwaho mu kumenya abana bavutse. Tukiri kuri cyamakuru kitubwira ko abagabo ngo ari bo benshi mu Rwanda ngo ariko ngo abarenga 19,000 barapfuye muri 2021. Iyi ni raporo n'ubundi ikigo kibarurisha imibare yagaragaje ko muri 2021 mu Rwanda hapfuye abantu 19,997. Imibare ishingiwe ku babashije kwandikwa yaba abaguye mu ngo ndetse no kwa muganga. Muri 2019 hari yanditswe abantu bapfuye bangana n'23,791 naho muri 2020 bari 22,634 hagendewe ku ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire byari biteganijwe ko muri 2021 ngo hashobora gupfa abantu 75,603.
reka turebe kuri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima rero ku munsi w'ejo mu bijyanye na COVID-19 hapimwe abantu 2766 basanga abantu 14 bafite COVID-19 ako ari 14 bose bafite ibimenyetso nta muntu winjiye mu bitaro ndetse nta n'urembye yewe nta n'uw'ikinyagwa cyahitanye ku munsi w'ejo. Hanyuma kandi turebye aho bakomoka abagaragaye COVID Rubavu ni 7 mu mujyi wa Kigali 4 Ingororero 2 ndetse na Karongi 1 ahandi hasigaye nta muntu wigeze agaragarayo.